ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа макаса бардуразе чхелен созен хубен саломатиотон хубай вақтотон хушай имрӯз 16 марти 2023 барои шуморо як навори пачка кардагим бо диққат гӯш кинед. Дар имрӯзон бардураи азиз мошин рӯи кардагин аст ям кас мошинаи моторола ё трактори фурӯшӣ дошта бошед дар маро икнам реклама мекунам. Замин аст дар ноҳияи Фархори акада замин ё ана квартира дар кӯчагаи шаҳри Душанбе хонаҳои замин сар мешавад ноҳияи Данғара ва дигар ҷоҳо. Квартира аз он аст дар шаҳри Душанбе пишти Афахтар, квартира аз он аст дар шаҳри Душанбе Гипразем ва шаҳри Ваҳдат. Қизиқи видео ҳамин ки хонаи заминии 45000 сомон ва як комната квартира 70000 сомонае. Бардури ғарибам шумо метавонед ки хонаи заминии 330000 рубл да бихарин ва як комната квартира 487000 рублай. خلاصه ویدیو تنجی بدایده. اگر اون چی فروشی داشته باشه در نمره واتساپ بنویسین ما رکلامش میکنم. بردوی عزیز مثل هر وقت ادونا لایکی را شافلوخ شاپ کنین کسی در کانال ما مهمونین پادپیسات کنین همین کانال یگون روز یگون سی ارزان میخرینده. انا که میریم و سوسته. دوستان عزیز پیش نوار سر کردن یک کمپانی خوب با شما توصیه میتونم گروزا پریوسکی ای مسکو با تاجیکستان بار میبرن ای پیش بازار صداوت لوبلینا همی تریتور در بردرو بار جمع میشه بار طرف دوشنبه باختر یوان عبدالرحمن جامی و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان بارا برده میرسونه تریتور مسکو دستافکا به پول خچون میروان بارا ایدستان میگیرن نرخ با مصلحت بردرو ایروی کیلو زاویسید میکنه شما بردرو فقط زنگ بزنین همشش مده میفهمونه کمپانی که بختیار و بهرام بو کفالت و گارانتیش بارتونه میبره به یگان تشویق دوستانی عزیز نمره تلفنش از زنگ زده معلومات بیشتر را بگیرین. دوستانی عزیز که بچه‌اش که دور نوار سر میکنه شیرینر چایکاوت کدا میریم که دوستانی عزیز با دقت گوش کنید خانه ارزانی با دقت نکی خانه افشی قرار داره در ناحیه دنقره طرفی انا سرگزان بردوی عزیز با دقت گوش کردین ناحیه دنقره طرفی سرگزان 8 سوتیق زمینه چخیلی که میبینیم بردوی عزیز در خانه برک کردگی ремонтش коробка میباشد سویت داره بردوی عزیز اوش یا 300 متر دورای همسایه او آوردگی ان میگه جوش آباده بردوی عزیز بود هوای تازه خلاصه نرخش 45000 سامانی میگه کسی که ما دا پادپیسات کردگیم بردوی عزیز این امروز 16/03/2023 برای شما را یک خانه 45000 باور که بهترین نرخه اینا بردوی عزیز پادپیسچوی محترم میتونین که بخرینش پول روسی قطعی 330000 روبل میشه و نمره تلفنش واتساپ هم داره بردوی عزیز صاحب خانه دا سراشنی پول دار کنه بردوی عزیز ناحیه دنقره طرفی انا سرگزان 8 سوتیقه در خانه زنگ بزنین اوزی بخرینش باور که پول میشید اوزی میخریدمش ده بسیاری بردارای غریبی خوش میکنن که شهر دوشنبه یگون کвартира سوزترک بمون مثال نرمال بوشه سومش اینا بردارای از کвартира دستین قرار داره در شهر دوشنبه گلبتا کوروان اپتوی پشتی 7 اختر دوم سه ایتاژه بردارای عزیز سه خانگاه کвартира در دیم ایتاژ قرار داره 77 کвадратний метрای او سویتش без проблема های میگه یعنی که او سویتش بردارای عزیز همه وقت هستی ремонти خونه 100% بردارای عزیز فقط پول بده و بدرو زندگی که سوی کвартира گفتگی که کвартира با چیز چورش فروخته میشود نرخش 365000 سامانی میگه بردوی عزیز به حد یا نرخی خوبه باور که سه خانگاه دیم ایتاژ انا نرخش 365000 سوم بردوی عزیز گلبتا کوروان اپتوی پشتی 7 اختر بردوی عزیز خیلی خلاصه آدرس فهمیدین اینا معلومات چابو در بر اکران نوشتگیم پول روز شام هستی خریدارای انیق زنگ بزنین صاحب خانه دا سراشنی پول دار کنه بردوی عزیزم انا پادپیسچوی محترم کسی که ما دا پادپیسات کردگین خواهش میکنم لایک را بجخین لایک بسیار شوین بردوی که چیزی که روی کردگین مدام چیزو شنا بفروشم به حد خوب میشه بردوی عزیز برای همون لایک را بجخین کسی در کانال ما مهمون فراتون که همین کانال زمین خونه کвартиру ارزان بخرین کانال پادپیسات کنین بردوی عزیز وقتون نمیگیرن که فایده شما ایده خلاصه بردوی عزیز میگذاریم با 3 میلیون امروزه انا اعلان گوش کنین که به حد یک قضیه قیده یا کدا شهر دوشنبه 2 یا 3 سوتیق زمین در کشتگی ای طرفی کالخوزی روسیه ناگورنی یکم کیلومتر همی طرفو باشه میشوه دوستانی عزیز سومش تا 70000 سامانه باشه میگه
бо гуфтагия ки агар дукомната квартира шаҳри Душанбе бошад то 200 000 сомона мехарам. Пулу мега тайёрай касе дошта бошем бардори азиз инам якада занг бизанен. Ё 2-3 сотиқ замин мехара 70 000 сомон ай территорияи Душанбе чихеле ки гуфтам, ё дукомната квартира 200 000 сомон мехара. Пули ами яка нахтай бардори азиз. Ана номрои телефонош Россия имо WhatsApp дора бардори азизам. Касе мисолам хеле чиз дошта бошен замин ё квартира ами якада занг бизанен. Яка гуфт ки ма дасрочни дар кор шудагиай пулу мега нахтай. бардори азиз хеле ки дар видеои пештара катҳои фурӯширо реклама кардам. ана иншолло ки результат додагиай. ана бародар занг зад иншолло мега результат ҳастай. барои бардори азиз ана катҳои фурӯшитон дар кор боша. навз бо ма ҳамаи маълумотша дар ин ҷа гап мезанам. хулоса беҳтарин ака яка мақсад чизои зур дора, качественӣ дора. ин або худтон гӯш кунен видео кардагиам. катҳои фурӯшӣ чувой российский тайёр мешидай. тайёрам бардори азиз тайёрам доран закасам мегирен мешава. размерошона гӯш кунен. ай 2.5 ба 2, 2 ба 3, 2.5 ба 3, 3.5 ба 2.5. хулоса чӣ размере ки бардори азиз дар корайтона шумо фақат занг бизанед и яка тайёр мекуна. ва бардори азиз як хел размероша тайёрам дора. бо бардори азиз беғарзи катҳои фурӯшӣ дуйхиярсни доран, яъне ки бардори азиз ана катҳои детаҷа барои кӯдако. размераш стандарт 80 ба 190 ай. бардори азиз бо лесинсоҳои даруни хонаҳо тайёр мекунанд. минбарам дорам бардори азиз. минбар барои масҷидҳо чихеле ки дастурат десен. суроғай ҳами бародар шаҳри Душанбе пишти управлени гаидай бардори азиз. нархи навош бо маслиҳатай. цена бардори азиз договорной. вобаста ай размераш мекуна. чихеле гуфтам бардори азиз ана чувой российский қад тайёр мешава. и бародар хелаши дар ами кор борайда. дӯстони азиз бачаҳои ачкидор навора давом мета мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунен. замини холии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор даруни автобази 18 мебошад. 6 сотиқ замине бардори азиз ду тарафи участка маҳкам кардаги ови ширин доштаи мега светаш доимӣ ҳастай. ҳуҷҷатош қарор ва лоҳияи сохтмон доштаи. соҳиби замин мега ки бо ягон сумша барои ҳуҷҷатош мисол мегзарем. раш бардори азиз асфалтай ҷош беҳтарин айда. хулоса нархиш 85 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. чихеле гуфтам бардори азиз ноҳияи Фархор даруни ана автобази 18 мебошад. 6 сотиқай. нархиш 85 000 сомон. касе харидор бошен занг бизанем бигӯен ки номероро аями канали бачаи ачкидор гирифтам шумода арзон мекуна. бачаёчаб хеле кофе тал қабза ки ба фикрам хобуд бурдисай. хападами се гӯшки шеринар квартирои арзон дагзаштем ҳеч када нагӯяд доналай ки бепала баҷо. квартира десем бардори азиз қарор дорад дар вилояти Суғ шаҳри Истиқлол. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 35 квадратни метрай. думои пешна квартира нав ремонт кардаги соҳиби квартира бисёр маълумот додаги нест, фақат нависагие ки срочно ову светаш постоянӣ ҳастай. нархш бардори азизам 70 000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусиқати 487 000 рубл мешидай. беҳтарин нарх ай хулоса. номерош номерои Тоҷикистон аст дӯстони азиз. якчанд акҳо бовар ки апҳо гуфтабуданд ки шаҳри ваҳдат квартира арзон монд. дӯстони азиз шумо фақат нависен комментарияда агар квартира читон дар кор набоша просто нависен ки беҳтарин видео мисол ё беҳтарин видео бачаи ачкидор ё савду тиҷӣ ба пешнам хеле ягон чи дастгирӣ куненда. хулоса ҳамин бародари тоҷиктона. бардори аз квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. як хонага квартира дар 14 этаж қарор дорад 60 квадратни метрай. думои пешна квартира ремонт кардаги соҳиби квартира гуфтагие ки срочна квартираи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат. дигар маълумот нависагӣ нест. нархш бардори азизам 165 000 сомон. касе харидор бошен арзон мекуна.
ба хотири он бардуре ки меган ай шарчанбе квартира бисёртар монина бардури азиз бо диққат гӯшиден телефонтон пасттар боша навушникоро бизанем баланд кинен телефона квартира десем бардури аз қарордоро дар шарчанбе гипразем як хонага квартира дар 1 этаж қарордора 28 квадратни метрай дом навастройка бардури аз квартира нав ремонт кардаги ҳисоби квартира маълумот доге ки хонаи фурӯшӣ дар шарчанбе тарафи гипразем ай самира то хонара 500 метр дур будай қариби ана бардури аз ҳамин хонада мактаб бозор масҷид наздик будай хулоса точкаи зур будайда хулоса ҳамин квартира нархиш 202,000 рубл мега 202,000 рубл беҳтарин нарх бовар ки пул мешид ози хидм мехаридамаш ин номерои телефонаш бардури азиз ватсапам дора занг бизанем биган ки номерои ай канали ҳам бачаи ачкидор гирифтам шумода арзон мекуна яъне ки канали саудутиҷӣ бигенда бохи ханам хеле буд бардурои азиз гуфтам бобим ки бардурои қандам ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки замин хона квартирои арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд хаяк шери махул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидорам ядонале ки бепла шапалоқ шап ки дар комментария я 3-4 комментария фасонтона ждат дорам бардурои азиз аз куҷо хона замин квартиратон дар кора комментария бинависен ё мисол дар кортон набоша просто бинависен ки акай мисол саудутиҷӣ беҳтарин ё бинависен ки бачаи ачкидор гапа надорам хай хулоса медонем ку комментарияи фасона ва гапа бисёр намекунем ин гапа мара бугӯй агар настерени боша тамомшавӣ надора хулоса зинда бошен шерои нар вар ки хандам гирифта суни азиз хай дига гапа надорам худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва агар то охири видеоро тамошо карда бошен дар комментария рақами 5 звездара бинависен суни азиз хаяка